Wapendwa wa Mungu, bakundwa b'Imana, gospel imepoteza ladha yake. Guhimbaza kumaze gutakaza akanovera kawo. Ladha ya gospel, akanovera ko guhimbaza no gutazira kariwe kagenda gashira. Ndiyo tunaimba, ego turaririmba, na maneno yake ni ya Mungu, lakini wanaimba ariko abaririmba habakuchanga na utakatifu. Ntabwo baririmbye bavanze kwezwa. Tusaidie. Amen. Nyimbo zina impact, indirimbo zirafise ubushobozi. Wakati tunaimba, igihe cyo mioyo yetu iko misafi. Imitima yacu itunganye. Wakati tunaimba, mioyo yetu inampendeza Mungu. Imitima yacu ihimbara Imana. Inafanyaga kazi. Indirimbo zikora igikorwa. Mnakumbuka wakati wa Yehoshafati. Uribuka igihe cya Yehoshafati. Wakati wa Yehoshafati. Igihe cya Yehoshafati. Yehoshafati alikuwa na majeshi. Yehoshafati arafise ingabo. Walikuwa wanazoea vita. Kandi barabantu bamenyereye intambara. Lakini wakati moja, ariko igihe kimwe, aliposikia ameshambuliwa, amaze kumva tawe, Yehoshafati alienda mbele za Bwana. Yagiye imbere y'Imana. Akamulilia Bwana. Achatakambira Imana. Alipomulilia Bwana, amaze kuborogera Imana, kitu gani kimetokea? Iki cyakoretse. Nabii alitokea akamwambia Yehoshafati, umuvugishwa araje abwira Yehoshafati, usiwe na woga. Ati ntugire ubwoba na mashaka. Cyangwa gukekera. Leo uno munsi unapokea ushindi. Uraza kwakira intsinzi. Yehoshafati aliposikia, Yehoshafati amaze kumva ibyo, akasema aliyesema ni Bwana. Ataravuga tuwavuze ni Imana. Biblia inasema, Biblia iravuga neza, akainua macho, acha yunamura amaso, akawaambia Wayahudi, acabwira Abayuda, mufarijike, ati ni mureme, mumwamini Mungu, ngo mwizigire Imana, mupate kushinda, mubashe kunesha, na muamini manabii kandi mwizera abavugishwa nayo, mupate kuimarika, kugira ngo mubashe gushikama. Biblia inasema, Biblia iravuga neza, akachukua waimbaji, acafata abaririmbyi, na alipowatazama, aramaze kubitegereza, akakuta waimbaji wenyewe, acasanga abaririmbyi wanapendeza na utakatifu, bashagishije ukwera kw'Imana, wanapendeza na utakatifu, bashagishije ukwera, wanapendeza na utakatifu, bashagishije ukwera. Alipowatazama waimbaji, akakutana wanapendeza na utakatifu, akamwambia sasa, arababwira ati rero utaenda mbele. muri buji imbere. Nafikiria ndibaza watu wa nyakati hizo, abantu bo muri ico gihe walimuona kama pumbafu, bamubonye nk'umukeya bwenge kwa vita, mu ntambara. Baimbaji njobe abaririmbyi bariho batangura imbere mu ntambara. Baimbaji njobe abaririmbyi batangura imbere mu ntambara. Majeshi njobe ingabo zose zibera inyuma. Habakumwelewa Yehoshafati, lakini Yehoshafati ariko Yehoshafati alijua nyimbo, yaramenye indirimbo, alijua nyimbo zina impact, zifise ububasha, zitatenda jambo, zitabadilisha majira. Haleluya! Alijua nyimbo, yaratahuye ko indirimbo zitafanya kazi, ziri bukora igikorwa kidasanzwe. Alipoona waimbaji, amaze kubona abaririmbyi wanavaa utakatifu, bashagishije ukwera, akawaambia simama. Acarababwira ati nimuhagarare. Kilichotokea ni nini? Icabaye ni iki? Balianza kuimba nyimbo, batangiye kuririmba indirimbo, bakasema jina la Bwana lipewe sifa, baravuga ati izina ry'Uhoraho rihabwe icyubahiro, Bwana wetu wa majeshi, Uhoraho nyene ingabo, mwenye nguvu, mwenye Imana y'ububasha n'ubushobozi, Imana y'inkomezi. Baliposema vile, bamaze kuvuga uko, nguvu ya Mungu ilitoka kwenye vinywa vya waimbaji, javuye mu kanwa k'abaririmbyi. Nguvu za Mungu zikashuka, inkomezi z'Imana ziramanuka, zikachanganya majeshi yalikuja, zitera kuzazanira ingabo. Majeshi yalikuja kumshambulia ingabo zaje gutera Yehoshafati, bakaanza changanyikiwa, batangura gusubira kila mmoja anaanza kugeukia mwenzake, kuhindukira mugenzi we. Unaniambia nikuje ati kubera iki wambwiye nje mu ntambara? Wengine nasema sirudi nikitua, bakaanza kuswada, batangura gutera amajambo, batangura gutera amajambo. Wengine nasema ndaweza kukuchoma, ndashobora kugutera icumu, ndaweza kukuchumita, ndashobora gutera inkota. Waimbaji kule wanaendelea kuimba. Haleluya! Waimbaji wanaendelea kuimba. Mungu wapendwa, turudishe heshima ya Mungu, tugarukane icyubahiro cy'Imana katika gospel, mubiciye mu ndirimbo, nyimbo za sifa, mu ndirimbo zo guhimba. Turudishe heshima ya Mungu, tusubize icyubahiro cy'Imana. Mimi kuna mtu aliniumiza sana, umuntu yambabaje. Wakati moja, igihe kimwe, nilikuwa naongoza kanisa mahali fulani, nariko ndongora urushengerano runaka, na kuna watu walikuwa kwenye mkutano huyo, hari abantu bari muri ico gikorane, ambayo niko nawaona hapa, abo ndiko ndabona hano. Mimi njo nilisimama kwa programu, ni jewe nari mpagarikiye programu, nikasimamisha leader moja wa waimbaji, shampagurutsa umurongozi umwe mu baririmbyi. Leo ni mkutano wa mashimwe event, uno munsi ni gikorane cy'amashimwe event, lakini Mungu ariko Imana hatuwezi mupa rushwa, ntabwo tushobora kumwimbia kugira ngo tumuririmbe, nyimbo zetu zipate nyimbo zacu zigira ububasha, zikubaliwe mu nyonga z'Imana, na mioyo yetu kandi imitima yacu haiko safi, idatunganiye Imana. Nikasema huyu kiongozi, ndavuga tuno murongozi,
asimame atongoze katika wimbo. Nahaguruka turongore biciye mu ndirimbo za sifa na maabudu. Mu ndirimbo zo guhimbaza no gutazira. Bakampa mikrofoni. Baramuhereza mikrofoni. Mimi nikarudia kule nyuma. Jewe chansubiri nyuma kukiti. Ariya mu cicaro canje. Aliposimama amaze guhaguruka akaimba wimbo aririmba indirimbo wa wokovu. Indirimbo mu gitabo cya bado ningali na ukumbuka. Iyo ndirimbo ndacyayibuka. Ni wimbo wa 81. Ni indirimbo ya 81. Ni wimbo unasema tutazame kule. Ni indirimbo ivuga ati ngo twitegereze ari imbere. Aliposimama kuimba huyo wimbo amaze guhaguruka no kuririmba iyo ndirimbo, ni mahali nilipokuwa nasimama ahantu nari nicaye Yesu kanifurumuka. Icyuya kitangura kubira. Naanza kufurumuka Yesu. Nangura kubira icyuya. Naanza kutetemeka. Nangura guhinda naanza nashyitsi. kusikia ninaoga. Nangura kumva naanza kukosa amani. Nangura kubura amahoro. Nikasema ni vitu gani? Navuga ati mbega ivyo ni biki? Akapiga refrain ya kwanza. Achatera refrain ya mbere. Akaingia mure. Achayinjira mu igira kabiri. Alipoingia mu ya pili, amaze kwinjira gitero cha kabiri, Roho Mtakatifu, Mhemu w'Imana, hata na mimi sijui, je nanjye ubwanjye sinzi, akanisimamisha kule. Aramhagurusaho nari nicaye. Nikaenda nikasimamisha nyimbo. Chandagenda nahagarika indirimbo. Nikasema nyimbo zote simamisha. Ndavuga ati indirimbo zose zihagarare. Nikamwambia ndugu. Chandamubwira ati mwene data, ikala kukiti. Ni wicare ku ntebe. Nikasimamisha mwingine. Chamhagurutsa uwundi. Simama uimbishe. Ati nuhaguruke uturirimbishe. Akakwazika. Acharatsita. Jeni nana nitoa noma. Ati kubereka nkuye Jeni nana nitoa noma. Kubereke anguyi noma. Ngo isanu. Jeni na kubereka anguyi isanu. Kubereka ngore yuko onye. Akaenda na bisirani. Achagenda afise ishavu. Na mimi nikasema kwa nini? Nanjye ndavuga ati kuberiki? Kwa nini hivi? Kuberiki vyabaye uko? Lakini nikasema ariko cyo ndavuga acha niache. Reka ndabireke. Sikuwa na bya mingi Mungu aliniambia. Nta byinshi Imana yari yambwiye. Basi ibadi kaya ikaendelea. Igikorane kirabandanya. Yeye kurudia tena kusimama wewe nabwo yongeye kandi guhaguruka mu rushenge. Wakati alirudia kukiti, igihe yasubiye ku ntebe, alibakia na kaa. Yagumya yicaye. Ibada ikaendelea. Igikorane kirabandanya. Kaisha. Kandi gushikaho kirangira. Lakini ariko nikamwona analialia. Chambora ariko ararira. Nikasema Mungu we. Ndavuga ati Mana we. Nini nimefanya? Mbega ni giki nakoze? Nimemkwaza mtu. Mbega ko natsita jiro sasa iko nalia. None ariko ararira. Nikasikia mnazania na mimi nakuwa jene. Chanumva nanjye ubwanjye mbuza amahoro. Lakini nikasema na mimi sijui. Ariko ndavuga ati nanjye sinzi. Acha tuangalie kinachoendelea. Reka turabe ikije imbere. Basi wakati ibada inaisha, igikorane cyari kirangiye, ndugu akaniweka pembeni. Mwene data chashira ku ruhande. Akanambia mtumishi. Arambwira ati mukozi w'Imana, nilitaka nilombe Mungu msamaha. Ndagomba ko nsaba Imana imbabazi. Na nilitaka nikombe msamaha. Kandi ndifuza kugusaba wewe imbabazi. Mie mawazo yangu. Jewe ivyumviro vyanje. Nilikuwa nafikiria. Nariko ndibaza. Anataka kunilomba msamaha. Yuko agomba kusaba imbabazi. Juu nimemkwaza. Kuko namutsita. Nimemnyang'anya kuimbisha. Kuko namwatse kurimbisha. Kwa sababu kubera ko yeye ndio alikuwa anaongoza nyimbo. Niwe yariko arongora indirimbo. Nilijua mu mawazo yangu. Niwe niyumvire mu vyumviro vyanje. Anataka kunilomba msamaha. Agomba kusaba imbabazi. Nikamwambia sawa mna shida. Nikamwambia ni shida gani? Akanambia Mungu anisamehe. Mungu anisamehe. Kwa sababu kubera ko leo Dimashe uno munsi wa Mungu jana Samedi ejo kuwa gatandatu nililala mu uzinifu. Naryamye mu busambanyi. Nilikuwa mu uzinifu. Nari mu busambanyi. Nikafurumuka tena ingine Yesu. Chambiri kindi chuya. Kweli. Ati vyukuri. Hata woga. Hata bwoba. Unashika mikrofoni. Unafata mikrofoni. Unaimbisha. Karirimbisha. Ulilala mu uzinifu. Wajanye mu busambanyi. Nikasema Yesu. Navuga ati Yesu. Saidia abaimbaji ba leo. Mana nufasha abaririmbyi ba kino gihe. Saidia abaimbaji ba leo. Fasha abaririmbyi ba kino gihe. Alilala mu uzinifu. Yaganye mu busambanyi. Jumu kanisa banamunome. Kuko mu rushangaro bamuhagurukije. Kwa yeye ndio ataimbisha. Abari warongora indirimbo. Anapitana simama. Akajahaguruka. Na ujasiri. N'ubushozi bw'Imana. Anaimbisha. Akaririmbisha. Na iko na mwanamke alizini naye kanisani. Afise umukobwa barayi basambanye mu rushengero.